أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakira umwami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamalayika, akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo agaragu ba Allah, dukomeje isomo ryacu ryo gusobanura hadithi 40 za Imam an-Nawawi rahimahullah, aho tukiri kuri hadithi ya kabiri. Ubushize twari twarebeye hamwe ibisobanuro by'iyi hadithi, turaza kubisubiramo twihuta, niturangiza duhite twiga inyungu twungukamo, hanyuma igihe nikiba kigihari dukomeze hadithi ya gatatu. Hadithi ya kabiri, an Umar radiyallahu anhu aidan qal, biturutse kwa Umar radiyallahu anhu nanone yaravuze ati: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. ubwo twari turi ku ntumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ayitake mu biremwa byo mu juru anayihundagazeho amahoro n'imigisha. dhata yawmin, umunsi umwe, idh tala'a alayna rajulun, twagiye tubona tuziwe n'umugabo, shadidu bayadu thiyab, wari wambaye imyenda yererana, shadidu sawadi sha'r, wari ufite umusatsi w'umukara cyane, la yura alayhi atharu safar, ntago byagaragaraga ko uyu muntu ari ku rugendo, wala ya'rifuhu minna ahadun, nta n'umwe muri twe wari umuzi. hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, uwo mugabo yaraje yicara imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, afatanya amavi n'amavi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ashira ibiganza bye ku bibero bye. uyu mugabo ashira ibiganza bye ku bibero bye. Waqala, aravuga ati: ya Muhammad, yewe Muhammad, akhbirni anil islam, mbwira ku Islamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti: al islamu, uislamu, an tashhada an la ilaha illa Allah, nuguhamya yuko nta yindi mana ikwiye gusengwa mukuri uretse Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, kandi ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa ya Allah, wa tuqima as-salah, ugahozaho iswala, wa tu'ti az-zakah, ugatanga amaturo, wa tasuma Ramadan, ugasiba ukwezi kwa Ramadan, wa tahujja al-baita, kanakora umutambagiro ku ngoro ntagatifu iri Maka, in istata'ta ilayhi sabila, igihe ushoboye kujyayo. Qala, aravuga ati: wa mugabo, sadaqta, uvuze ukuri. Qala, hanyuma Umar radiyallahu anhu aravuga ati: fa'ajibna lahu, twatangajwe n'uyu mugabo, yas'aluhu wa yusaddiquhu, ubaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, yarangiza akavuga ati: uvuze ukuri. uyu mugabo arangije abwira intumwa y'Imana ati: akhbirni anil iman. Qala, aravuga ati: an tu'mina billahi, nukwemera Allah, wa malaikatihi, n'abamalayika be, wa kutubihi, n'ibitabo bye, wa rusulihi, ndetse n'intumwa ze, wal yawmil akhir, ukanemera n'umunsi w'imperuka, wa tu'mina bil qadari, ukanemera igeno, khayrihi wa sharrihi, iryiza ndetse n'iribi. Qala, uyu mugabo yaravuze ati: sadaqta, uvuze ukuri. Qala, hanyuma aravuga ati: fa akhbirni anil ihsan, ngaho mbwira ku neza. Qala, aravuga ati: an ta'budu Allah, nukugaragira Allah, ka annaka tarahu, nkaho uri kureba Allah. Fa illam takun tarahu, mu gihe udashoboye kumugaragira muri ubwo buryo nkaho uri kumureba, mu gihe udashoboye kumugaragira nkaho uri kumureba, fa innahu yaraka, ukamenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala akureba. Qala, aravuga ngo: fa akhbirni anis sa'a, ngaho mbwira igihe umunsi w'imperuka uzabera. Qala, hanyuma intumwa y'Imana iramubwira iti: bal mas'ulu anha, ntabwo ubajijwe ku gihe imperuka izabera, bi a'lama min as-sa'ili, yabimenya kurusha uwamubajije. Qala, hanyuma aravuga ngo: fa akhbirni an amaratiha, mbwira noneho ku bimenyetso by'imperuka. Qala,
intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iramubwira iti antalida al-amatu rabbataha, ni igihe umuja azibaruka nyirabuja. Nanone mu yindi riwaya twabonye rabbaha, azibaruka sebuja. Wa antara al-hufata, n'igihe uzabona abantu batagira inkweto, al-urata, batagira imyambaro bambaye ubusa, al-alata, babatindi cyangwa se babakene, ri'a asha, baragira intama, yatatawaluna fil bunyan, barushanwa mu kubaka amazu. Qala, hanyuma aravuga ati thumma ntalaqa, Umari ati thumma ntalaqa, wa mugabo arangira aragenda, falabithtu maliyan, ngumaho ngaho umwanya munini. Ubushize twavuze yuko hari abamenyi bavuze ko falabithtu maliyan ari umwanya muto, ariko naje gusanga abamenyi benshi bakoresha ko ari umwanya munini, ari ryo jambo riri hejuru. Ni byiza gukoresha ubwo busobanuro. Nagumyaho umwanya munini. Thumma qala li, hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irambwira iti ya Umar, yewe Umar, atadri man as-sa'il, ese wabuzi umuntu wabazaga? Qultu, naravuze nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'intumwa ye nibo bamuzi. Qala, hanyuma aravuga ati fa innahu Jibril, uwo wabazaga yari Jibril, atakum, yabaziye, yuallimukum dinakum, aje kubigisha idini yanyu. Rawahu Muslim, iyi hadithi yakiriwe na Muslim, akaba ariyo hadithi ya mbere muri sahihi Muslim. Iyi niyo hadithi ya mbere muri hadithi ziboneka muri sahihi Muslim. Nanone iyi hadithi Muslim niwe wenyine wayakiye, mu gihe twavuga yuko biturutse kwa Umar. Hari indi riwaya iri muri Bukhari ikomoka kwa Abu Huraira radiyallahu anhu. Tugere kurebera hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi muri iyi hadithi, twandika gake gake, niturangiza tuvuge n'inyungu tuyungukamo n'agaciro k'iyi hadithi gutyo gutyo. Naho ibijyanye n'agaciro k'iyi hadithi twabibonye mu ntangiriro, aho twavugaga impamvu iyi hadithi yavuzwe. Muri kano kanya rero tugiye kurebera hamwe iyi hadithi ibiyihatse cyangwa se ibyo ishatse gusobanura. Icya mbere twabonye yuko iyi niyo hadithi ya mbere muri sahihi Muslim. Iyi niyo hadithi ya mbere muri sahihi Muslim. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri twunguka muri iyi hadithi, ariko ari nako turebera hamwe ingingo. Icya kabiri twunguka muri iyi hadithi, turamutse tugarutse ku nkuru yatumye habaho iyi hadithi, wandike turamutse tugarutse ku nkuru yatumye habaho iyi hadithi, tuzasanga hari abagabo babiri, uwo bita Yahya mwene Ya'mur ndetse na mugenzi we Humayd mwene Abdurrahman al-Himyari. Tuzasanga aba bagabo babiri baragiye ku muhungu wa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, ariwe Abdallah, bagiye kumubaza ikibazo. Ahangaha niho nshaka. Ahangaha rero inyungu twungukamo nuko igihe utazi ubaza. Inyungu twunguka ahangaha nuko igihe utazi ubaza. Allah yavuze ngo iki muri Qur'ani? Allah yaravuze ati muri Qur'ani, Allah yaravuze ati muri Qur'ani, fas'alu ahla dhikri, mujye mubaza abazi, in kuntum la ta'lamun, igihe mutazi. Fas'alu ahla dhikri, mujye mubaza abazi igihe mutazi. Ahangaha harimo ko aba bagabo babiri bagiye kubaza uwo bazi ko azi kuri ibyo bibazo bari bagiye kumubaza. Nanone muri iyi nkuru ivuga uburyo iyi hadithi yabayeho, tabaan ahangaha wenda kugira mu byumve neza, n'ubundi hadithi yari ihari, ariko impamvu tuvuga ngo impamvu yabaye bimana ni impamvu yatumye tuyibwirwa. Impamvu yatumye tuyibwirwa nuko habayeho iriya nkuru, hanyuma Ibn Umar abwira bari abasahaba ino hadithi. Naho ubusanzwe yari iriho, iyo ni tanbih. Hanyuma reka dukomeze muri iriya nkuru. Iyo turebye dusanga Yahya mwene Ya'mur yarasobanuriye Abdullah ibn Umar agato na kanini
ku kibazo bari bafite. Turaza kubona Yahya mwene Ya'mur yarasobanuriye Ibn Umar agato na kanini ku kibazo bari bafite. Ahangaha rero twungukamo iki? Ahangaha rero twungukamo ko umuntu ugiye kubaza umumenyi asabwa kumusobanurira ikibazo cyose uko kiri. Asabwa kumusobanurira ikibazo cyose uko kiri. Ugomba kubwira umumenyi impande zose z'ikibazo kandi ukavugisha ukuri kubera Allah. Ikindi twunguka muri iyi hadithi, aho twari tukiri mu bibazo n'ibisubizo, idhan aba bantu bagiye bagana Abdullah ibn Umar, ni icyambere twavuze. Barangije bagira gute? Baza kumubaza. Mu kuza kumubaza kwabo harimo ko abantu bagaruka ku bamenyi bakababaza. Twabonye aya. Icya kabiri nanone muri iriya nkuru hagaragaramo ko babwiye Umar ikibazo uko giteye. Aho rero tukungukamo ko ugiye kubaza abwira umumenyi ikibazo cyose uko kiri, agato na kanini, ntacyo amuhishe. Icya gatatu twunguka tukiri kuri iyi kisa nuko kumumenyi ugiye gusubiza akwiye kurangwa no gutanga gihamya. Icya gatatu twunguka nuko kumumenyi igihe ababajijwe akaba agiye gusubiza akwiye gusubiza agatanga gihamya ku byo ari gusubiza. Dalili ni iyihe? Dalili yibanze ni iki gikorwa Abdullah ibn Umar yakoze. Abdullah ibn Umar yarabasubije ababwira yuko bari kure ye, nawe ari kure yabo. Arangije anababwira yuko baramutse bitanze, ibyo bitanze uko byabingana kose batakwakirirwa ibyo bitanze keretse bemeye kadari. Bisobanuye ko kwemera kadari ni itegeko, ni nabyo bigira umuntu umwemera nanone. Hanyuma ariko nanone ahita anatangira aravuga ati data yaranganirije, abaha dalili, abaha gihamya. Idhan umumenyi akwiye gutanga iki? Akwiye gutanga gihamya igihe arimo kugira gute? Arimo gusubiza. Icya kane twunguka muri iyi hadithi, icya kane twunguka muri iyi hadithi nuko iyi hadithi ari gihamya, nuko iyi hadithi ari gihamya yuko Jibril ari umumalayika. Nuko iyi hadithi ari gihamya yuko Jibril alayhi salam ari umumalayika. Icya kane twunguka nuko Jibril alayhi salam ari umumalayika. Mbese iyi ni gihamya yuko Jibril ari umumalayika. Nanone harimo ko turacyari ku cya kane, nanone harimo ko abamarayika boherezwa ku bantu. Nanone harimo ko abamarayika boherezwa ku bantu bambaye ishusho y'umuntu. Nanone harimo ko abamarayika boherezwa ku bantu bambaye ishusho y'abantu. Ubwo iyi hadithi ni gihamya y'ibyo, ariko kuri icyo dusorejeho, indi dalili twatanga ni igihe Jibril alayhi salam yaje kwa Maryam yambaye ishusho y'umuntu. Ibi byose biragaragaza ko abamarayika baza mu shusho y'abantu. Idhan mu bibigaragaza bindi ni igihe Jibril alayhi salam yaje kwa Maryam yambaye ishusho y'umuntu. Nanone muri rusange mu bigaragaza ko abamarayika baza ku bantu bambaye ishusho y'abantu ni igihe abamarayika baje kwa Ibrahim no kwa Lut bambaye ishusho y'abantu. Ni igihe abamarayika baje kwa Ibrahim no ku ntumwa y'Imana Lut alayhi salam bambaye ishusho y'umuntu.
tabaan ahanga turabizi twese ko Ibrahimu yashatse no kubazimanira, ariko hamwe n'ibyo byose twandike ibyo tubishire muri entre parenthèse, ni naho dusoreza insha Allah ta'ala. Hamwe n'ibyo byose abamarayika ntago bahinduka gutyo uretse kubw'ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamwe n'ibyo byose ntago aba bamarayika bahinduka ngo bate n'abantu uretse kubw'ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze mu bamarayika, wenda bizaza n'imbere, Allah yavuze ku bamarayika, ariko kugira ngo twumve n'icyo kintu cy'uko bahinduka mu yandi mashusho biturutse kubw'ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ubuhambare bwe, niwe uba wabibashoboje. Ibyo tubikomora muri aya aho Allah yagize ati, ibyo tubikomora muri aya aho Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati, alhamdulillahi, ugushimwa n'ukwa Allah. Alhamdulillahi, ugushimwa n'ukwa Allah. Fatiri samawati, we wahanze ibirere, wal ard, ndetse n'isi. Fatiri samawati, we wahanze ibirere, wal ard, n'isi. Hanyuma Allah aravuga ngo ja'ilil malaikati rusula, we wagize abamarayika rusula, intumwa. Ja'ilil malaikati rusula, we wagize abamarayika intumwa. Noneho Allah ahita avuga ishusho y'abamarayika, uburyo abamarayika bameze. Aravuga ati uli ajnihatin, ngo bafite amababa. Uli ajnihatin, bafite amababa. Mathna, abiri. Wa thulath, natatu. Wa ruba', nane. Gutyo gutyo. Allah aravuga ati ja'ilil malaikati rusulan, we wagize abamarayika intumwa. Idhan abamarayika nabo ni intumwa. Nanone avuga mu sifa zabo uli ajnihatin, bafite amababa. Mathna, abiri, ubwo muri bo hari abafite abiri. Wa thulath, no muri bo hari abafite atatu. Wa ruba', no muri bo hari abafite ane. Noneho aho ngamije muri iyi aya nahangaha Allah yahise avuga ngo yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu fil khalqi ma yasha, yongera mu biremwa bye ibyo ashaka. Yongera mu biremwa bye ibyo ashaka, haba mu mimerere, miremekere, imbaraga, ubwiza n'ibindi bitandukanye. Allah yashoje aya agira ati inna Allaha ala kulli shay'in qadir, mu by'ukuri Allah ashoboye buri kimwe cyose. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, mu by'ukuri Allah ashoboye buri kimwe cyose. Iyi aya iboneka muri surati Fatir. Iyi aya iboneka muri surati Fatir, aya ya mbere. Iyi aya iboneka muri surati Fatir, aya ya mbere. Nanone byaje muri hadithi iri muri Muslim mu ncamake, ivuga ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabonye Jibril walahu 600 janah, afite amababa 600. Idhan abamarayika bagira amababa, naam, amababa yabo hari abafite atatu, ane, hari abafite 600 nka Jibril. Allah ibyo byose niwe ubikora kubw'ubuhambare bwe n'ubushake bwe n'igeno rye. La yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha, nta kiba mu bwami bwa Allah subhanahu uretse icyo ashaka. Idhan bari abamarayika baza rero mu shusho y'abantu, suko ariko bameze, ahubwo ni Allah uba wabahaye kuza muri ubwo buryo. Reka duhagarare kuri iyi faida, twungutse ibintu bine, ndabisubiramo nihuta. Icya mbere nuko muri iriya nkuru
yabari abagabo babiri baje kubaza Abdullah ibn Umar, twungukamo ko abantu igihe bagize ikibaruka kubamenyi bakababaza nkuko byaje muri aya, mujye mubaza bazi igihe mutabizi. Hanyuma icya kabiri twunguka mu ncamake, ubwo nibwo ndi kubivuga mu ncamake, nuko igihe umuntu agiye kubaza agomba kwerura ikibazo cye, akavuga gato na kanini, nta kintu asize. Icya gatatu twunguka nuko umumenyi igihe agiye gusubiza asubiza agatanga gihamya, nuko igihe umumenyi agiye gusubiza asubiza agatanga gihamya ku byo ari gusubiza. Icya kane twungutse ari nacyo duhagarariyeho, nuko Jibril ari mu bamarayika, nanone nuko abamarayika baza mu shusho y'abantu, nanone nuko ibyo byose bikorwa na Allah subhanahu wa ta'ala. نقف عند هذا القدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.